Hubungan antara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan memburuk tajam dalam beberapa waktu terakhir. Menurut laporan jurnalis Israel Yair Kozin melalui unggahan di platform X seperti dikutip oleh Anadolu Agency pada Jumat 9 Mei 2025, Donald Trump telah memutuskan untuk menghentikan komunikasi langsung dengan Netanyahu karena merasa telah dimanipulasi. חזר הביתה. אנחנו מחבקים אותו, אנחנו מחבקים את משפחתו. זה הושג בזכות הלחץ הצבאי שלנו והלחץ המדיני שהפעיל הנשיא טראמפ. הדבר הזה זה שילוב מנצח. דיברתי היום עם הנשיא טראמפ, הוא אמר לי, אני מחויב לישראל, אני מחויב להמשיך לעבוד איתך בשיתוף פעולה הדוק כדי להשיג את כל מטרות המלחמה שלנו. Hubungan antara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan memburuk tajam dalam beberapa waktu terakhir. Menurut laporan jurnalis Israel Yair Kozin melalui unggahan di platform X seperti dikutip oleh Anadolu Agency pada Jumat 9 Mei 2025, Donald Trump telah memutuskan untuk menghentikan komunikasi langsung dengan Netanyahu karena merasa telah dimanipulasi. Seorang pejabat Israel yang dikutip dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa lingkaran dekat Donald Trump meyakinkannya bahwa Netanyahu memanfaatkan hubungan pribadi mereka untuk kepentingan politiknya sendiri. Tidak ada yang lebih dibenci Trump selain merasa dipermainkan atau dianggap bodoh. Itulah sebabnya dia memilih untuk memutus kontak dengan Netanyahu. Ketegangan ini semakin meningkat seiring kegagalan Israel menyusun rencana konkret mengenai sejumlah isu penting seperti penanganan terhadap Iran, kelompok pemberontak Houthi di Yaman, dan strategi jangka panjang di Gaza. Kozin juga menambahkan bahwa pemerintahan Netanyahu tidak mampu menyajikan solusi yang jelas kepada pemerintahan Trump, terutama mengenai konflik berkepanjangan di Gaza. Dikutip dari NBC News pada Minggu 11 Mei 2025, perselisihan keduanya juga dipicu oleh perbedaan strategi dalam menghadapi ancaman Iran. Netanyahu ingin menyerang langsung fasilitas nuklir Iran, sementara Trump lebih memilih jalan diplomasi dengan mencoba merundingkan kesepakatan baru untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Puncak ketegangan ini terjadi saat Israel kembali meluncurkan operasi militer di Gaza. Trump yang tengah menyusun rencana pembangunan kembali wilayah itu menjadi pusat ekonomi dan wisata Timur Tengah merasa frustasi. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, Trump menganggap serangan tersebut justru akan memperumit proses rekonstruksi dan memperpanjang konflik. Sementara itu, Netanyahu merasa tidak didukung karena Trump menghentikan kampanye militer terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran. Situasi ini bukan hanya berdampak pada hubungan pribadi keduanya, tetapi juga dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel ke depan. Cara mereka mengelola perbedaan pendapat ini akan sangat menentukan masa depan kerjasama strategis kedua negara di kawasan Timur Tengah. Demikian informasi terkini Syederalun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serampinews.com. Alhamdulillah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.